Teh perlok ta dang kitia teh mentangan lecang no taga di sende teh dom na cakap bawa teh ti sengi mentala si baje duna teh ngan lecang no an pen i pi mo ki jaka teh ta i kene kene ke jaka sa jungi tem ta stang marwei hi tu ki wei la ya lecang teh mentangan kre no sendon hi ngaru teh ta perlok ngala dep di sya dep teh ngala dep ayu teh ngan lej no no menta teh perlok ngan ya lej no teh ngamut ban lej tid jing tid artat nomor menta kadei ga si blai mah sonde teh aban tid teh tid Syah ai tak seuro syuir lambuir bahai mat karena teh lek nyok an sepeni pi sibit mo teh sibit ngalak bandon lang bat arngut hi tu perlok jonga tu baterai lang bat nga teh kane ga ying banget tray mah klik teh kade kane ga ying banget tray nga baik tuh mah tuh teh kane patri tray beriu teh tray bitang tai din tai teh saya kendu pat sibit mah tentang lak poi ha pibi baik teh ngapoi seneng ngan lekai na selong plot hang tek kene video di bakut mah teh hapi yang lain hene wan tipi tet na rung spo teh dang kan ini siliang ngan lekai siliang lain ri jerong teh mentangan lecung terbut cuai sama lok baik ngam lejan re sebat ibru nomor ngam nang pen pai reo ting yuk temku ya bit marwei tai setai teh perlok enjoy dekanya link kamu terbut nih galing nih terbut rah yuk ku beti mat sibit nang pai ra long kembali ekspresi kiat baik syati
dengan wan pai no sti dia badon tega jingking dengan pai no thaj tega nyaling marum jumelin suan lagawan aku banang tong bah man peniak je kaling ru kam dayak cai perlok dengan yaj nosya tin mar bangala siu aspa sanpel dengan hap yaj sosya tiseneng pai hosti daganya ling ta kemta ngala kenyok nya ling ngala wan pai semasa hayu tiga umang ling nang yaj mat no pek ni fisika pek kene ga jaka kalong ga ikenat ha pek no tiga ka sundur tiga ka ayu ne kesna ga ikenat ha pek ni beri di bawah sundur